Poilano Sotono Hambai and Tini Kaisha press meet maring manike haise Thangnai December ni 9 and 10 tarigo Kaisha Gotnam kha 9 tarigo ang Khumlungo thangai phaimani Horni prai 5:30 PM ra khana nganga o somoyo ani thani kaisa number ketal bai phone sokpayo phone sokpai mane ang phone receive khlaika jehetu bo dui bar call khlaika ke ba ang receive khlaika je kuno borok ongai mano nai phone receive khlai mane bisingtoi ano sawo nung kisa ani ofiso faide mano engkake ang bono saka ang to nono sinilia nung sabong kani samane go sawa ang Tripura News Ipni Malik Rajesh Tripura to ang bono saha barai samung kisa samung nango nung kisa ani ofiso faidi to ang bono saha ang to tabok Khumlung ni faidrop dress up khlaidrop ang tini salsa mai muisang jagya abuni pore ang sat rajeshwar ni oro thangnai hinai ang kisa maiti sawi tayari angoi okhna nangnai hinai ang bono saka gangge bo ano sungunung bo jaga utong ang saka ang opai nogor tongo 3 number golio gangge bo sawo nung bai ang gana sibile ang jibi phaising tongo Kisa phaina ba nai saw angke ang saka ang to phaiman gala mai do sajagya kisa res bo khaina nang nai angke bo ana saw ang phaina da nai to ang saka ti ase phaidi to prai 10-15 minute rong khana ano bote waisa haina hai kol phaika nini gole ang saima angke ang bono saka 3 number gole oko Daswan restaurant kanani goli no nang o jagatai hawi phaidi bo ang goli saimia ayang kisa goli ro tugui tongkha nang kisa phaigari rasta ju thi ase do nang tongdi nang or tongsote ang phayo nai ga ani logyo brother Emmanuel Tripura tongo ke hingadi brother bono kisa ko thangai receive phaigana ke ang receive phainani nai thangka thangma ang bono nugia ang thangai nugyang call khlaika ko ang gana ni saw 2-3 minute tongai bayang abai nagar bridge saini phaika bridge saini phaiye ayang thangai daswan restaurant buskango thangai gari bek khlai te wasa yang jibi phaising phaika phaiye ganao gari bathak mane ang bono nukha phiaba ang bono face to face nukjiya ba ano saw call khlai gari bisingo phaidi gangka ang saka o jaga phaidi ang tono no waisa kono face to face bono gi hosi busini jage ba horbong ka Gangke ba ang saw nang kide kiri ang kibu kiriya pat nang o jaga phaidi kok salama to bo saw jaga gari jam gari bathak miya ang nang o gari ka phaidi ang bo gari kana bo thanglia bo gangke bini pore bo gari lai kuno sayawai gari salawai thangka gangke brother Emmanuel na ang saga nang nogo thangdi gangke ang rumo thangsine ang rumo thangka rumo thangmane pot te waisa haina hai ko 10-15 minute tongoi bo ana call khlaika nang bo jaga ang to tabuk rumo sokwaijak ang tabuk maisai tongkha bong angke nang phaina ba ang saka ang te phaimalia ba na saw nang ekta house ni malik no ring horoi nang phaya nang surai bujia da nok ano nang an thungjangnai borok da nok nai je babe ano ekdom khok sitra kok saka ani mom papa no tui saka event ba ano sawo nono rajbario maharaj ni bus kango rumai siprak phano kun phano khlaiman glak nai saw ang je hotu bo media ba ang kuno phano salia ang saka nang ati kokta sadi sana thangka angka ang nini details tono tiklai mano nang ati kokta sadi ka bo ano sawo nang tamong na ang ko rajisu sadni golio to nang phaidi orono nang misapra nai ni saw ingka ke ang saka nang ati ta sadi nang khana salano ang kok salai ni ba ano je babe mane khok sitra saka emon je
जेबाबे बानो हंका abo ang live ko kebo phano ano tini porjonto honiyo kho bini pore hingkai next dino 10 tarik o ang bono যেহেতু ang bono salokok sana hinjak ang 10 tarik salo prai 11 am something ro hingka na ang apro call phaika nangano mia tamohin wa sa ang na tamohin ba ang bono kuno hunjia are nang mia no call khlaiei nang jebabe ano kok saka jebabe nang ano kok sitra saka maharajni bus ka bunai ano raz agartala rumi separnai ano nang bunai hini samani abo nang tama muitu kri khadan ang kuno sajgani ni thane proman tongkhang kai nang NCC thanao faidi hini saw NCC thanao faidi hini sama bagaino ngake anggo thangka thangma ang awat post habka awat post ni osibai ke samalaka mia ateti ke patimun patika abo bahai ba mane NCC sorry aboi nagar awat post ni osi Zainal Hussein go saka ano je o borok ni gobangma thanao gobangma FIR tongo जों नायना से सेलेखा o borok ni nang time waste khadi nini manse bayano o Rajashripura ekdom borok hamia se gobangma borok no thokok jak gobangma borok no bo blackmail khlai rangsa sari to ati ni saw thi ase hingkai angbo kifili phaika lasuke bo thangai FIR khlaikana sambobhoto ro 9-10 ro jaknugo oke ang prai ako bo 20 tarik ni pore 21-22 tarik ro hangana ana khoroksa south ni khoroksa BJP neta BJP ni khoroksa neta no chini kolasra onchol ni south ni khoroksa BJP neta BJP ni khoroksa neta no chini kolasra onchol ni ang bini mungsana thanglia bo ano sao je call khai sao nini mungti kaisa FIR khaijak Rajashripura Tripura News ni mungoi ano NCC thanani scan osi rei ho nini mungtoi inquiry khlainani ang to sai ja sari mano saka abo to Rajesh ni paper borok bo already saimano hoiso bo je babe batpat pura sara Tripura ni borok no je babe thokai kha abo jotono saimano nai saka even bini bori basabo কোনো সময় Rajashripura bai je problem hongmano justice rok sanna bagai sini ani nograbo thango ayang BJP neta rong thango sini muthar rong thani ko phai angbono sagai bujogoi ribo bini bihignota okay o dino no bo ana FIR thaka ang mankha ang NCC thanani osino jehetu ang sai mankha ke ang call khlai mani bisingtuino ang sai mankha je ano abo FIR nungma bagina ang sai mankha ang bono naki aboi nogot rastao bothak roi bokrago pistol thabinai je ang bono sako o 9 tariko sihano mogni kaisa audio viral hongmani ngai ang naki bono sapong o audio no delete yang kai ang bono pistol bai kognai ngai abo haike bini o FIR to bo suija ang sani musuo जों जुदि Tripura sarok o Agartala area o जुदि जों pistol dui tongkhang kai जों bufru jane arrest tongkhamu जों bufru jane seprak jakhamu abo kuno idea da tong जों nugui tongo जों pistol che tuina nangya kuno se khaina nangya din dahare sini Tripura sarok buthar jagai tongo जों kuno justice mania ang bini bagaino o kogno sai manaino angbo kaisa FIR khlaijak bo jehetu khlaikaba angbo kaisa FIR khlaijak bo thangnai Januari ni 7 tarik ang bono 13 tarik December ni 13 tarik pistol bokrago thabinai audio no delete khai dinai bo kaisa Tripura News ito Facebook page bo rikha gangena ang abono nungoi chini Tripura community ni narang sa Birendra bai ba angkok salaka laso anola community chini community ro ana saya no norok kisa naidi to chini narang Sab Birendra Tripura sao bo ano ba jaga phalnai hnai Nandanagar jaga talangai phunubikha advance rang 1.5 lakh sano hingake Birendra sar jaga rong naikha pung oba jaga naima to bo kuno phano salia hingaka tahsil office rong bini kisuta sinijak tongo abo rok bai jogajog khlai khapun jogajog khlai mane o jaga malik rok oroni masa se kaisa jaga niya mane alka parangni bumungtoi bo bini hnai bono phalna nayo advance rang 1.5 lakh sanopo
atau hini sao neng o borok no neng ekdom borok criminal borok sibo atau hini sao kangke bini pore ang thi ase do ang nai nai kangke asuk dino ang Raima Belini je ex MLA ani mungtuino Dhananjay Tripura bo sao je ako ang salaiano ang salai case withdrawal khlai mana je bo to affair khlai ka ba to ti ase ang kono salaya kangke borok salai ka next 1 week tong ang call khlai ka bo sao neng naki Rajesh Tripura ni mungoi hamya sao pistol rok tui bono domgro hairo ni se sable ni so ang saka ang juti atui khlai ka ang gufru jane arrest khamung tabo bo juti proman tong kai ang Tripura ni police jongno ko sananaya an arrest khlai di and Tripura ni ain to je babe abo manjak je babe abo IPC 5 o section ani upor lagaye ano সারা জীবন ano জেল দাদি এবা যদি ন ভারত বর্ষর ফাঁসি চলে আফানো যদি ফাঁসি চলেও গাকায় আর ফাঁসি লুনা আংথং আং যদি আবহাই সামুং চায়া যদি খালাই দङ হনালাই ফিয়াবা ও রাজেশ ত্রিপুরা যে ভাবে সামুং তাঙै দङ আবনো ত্রিপুরা প্রশাসন রকবো নাইনা আংথং বজেও তো আনো এফআইআর খালাই কপি তো সিএম রজা ও সিএম নবা আং সারা নাयो যে নং যদি ন কবই হাসদেনি সামুং kaham eba khlaina musuwon gakai o borokni samung sitrano naidi and Tripura traffic police jongnoba ang sana nayo je bo je babe bini gari 6 mas ni upor expire ongja gari number kre temporary number dei je salai mani bus kango je press me thebai salok mani abo kuno aino krei o gari nobo sis khlaina angtho bini temporary gari number AS 01 TC 270 o gari number Honda car red color ni abono gari no dakti no Tripura traffic police bo sis khlai nang tung je hoto bo abo hai samtang mani je abo aini baire rules ni baire abo aini biruti solei tongo tangi Tripura police bo bono arrest khlaiyang tangi bono khlaiyang ang tabo bini bagai Tripura police abo application kaisa suinai bono o bini garno dakti no romoi sis khlainani ongthuk abo kuno dino rules o grei je babe 6 months ni besi lai thangka abo o temporary number expire ongja o garni register o grei o insurance ro kisuta tong abo bang saimia pia ba o garni kuno register grei number grei abo temporarily je number tongane abo expire ongja abo no sis khlaina ongthuk ang ko ekta borok বাইবো তে সালাইখা রাজেশ ত্রিপুরা নি মুংতই সারা ত্রিপুরা নসে বো ব্ল্যাকমেল হয় থপগই সাও আনো রাজেশ ত্রিপুরা সাও বো এফআইআর উইথড্রল খাইনা গাঙ্কা আংবনো রাং না নাংলাই মানে আনো পুরা মেন্টালিটি হ্যারাসমেন্ট এন্ড টর্চার খাই সকাবো আইছে রাং সিমিসে বো সিনিও তাই কেবনো সিনিয়া এরিয়াও বো বিনি হওয়াই বাড়ি পলাশরা এরিয়া বো ও জাগাও তামো খাইখা engineer hnai sa sawai bororong ni area ni bororong no kolasa oncholong ni sini pura south ni bororong ni engineer ni sa sai rang thokogoi sagai tabok area bo thangai maya parao parani bo ma kharjak area ni borok sini south ni borok bini hwai bari kolasra area bo o jagao tamok khlaikha engineer hnai sa sawai bororong ni area ni bororong no kolasa oncholong ni sini pura south ni bororong ni engineer ni sa sai rang thokogoi sagai tabok area bo thangai maya parao parani bo ma kharjak area ni borok sini south ni borok bono jehetu sabrum division ni borok bono nukha ke no o jaga ono bo borok bai rumjaknai jehetu bo borok no rang thokogoi samang bo area ni bo ma kharjak tabok bo besi din krei o Nandanagar ayang jibi phaising ni borok bai bo ma kharnai o jaga ni ayang Nandanagar ni ban khanamani gobang ma borok no thokok joi chajak rang sorok namani jaga phalnai hai phalnai nei je rang namani abo bo tabok kolburisi phailia ebong chini Agartala area ni 10 ni thani bo rangla lai jamani bo tabok bo 10 ni bo rang bo besi din krei bo Tripura ni se okhorai ma kharnai bo tabok para gram gonjog bo thangai bo maya tangai himale bo thangka gai seprak jangnai bujaknai bo thuise thuine abo hai samungsitra tangai dang ang bone eto din siring tong mane bobo Tripura angbo Tripura kaisa community ni belong khlai mani
बिनि बागैनो आं कुनु किसु एक्शन लाया फियाबा ताबक आं एक्शन लानाय बाध्यता आं एक्शन लानाय आनि एक्शन लामानिनो बतिकी दे मानो आं सानाय बो 13 तारिखा आनो जे बिनि फेसबुक पेजबुक एफआईआर खालामनानै 9-10 रिजा 8-9 फियाबो बिनि न्यूज चैनल 13 तारिख नै 13 तारिखा आं मुनु बंकुल फरेस्ट रेंजनो तंगो ओ जागावनो आं बिजितो थांजा ओबोहा आनि मुनु बंकुल फरेस्ट रेंजो थांगै आं जे कागज तिखाय फेमानि अब जतो वार्ड क्वार्टारक जे सामुं सलेमानि ओ कागज आं थागै नाय 13 तारिखो 12-13 तारिख आं ओ जागाव तंगो इवेन 11 तारिखो आं पार्टी सरी डीएफ नि अफिसो आं जे आरटीआई खालामनानै सारा 2021-22 आं नुखा जे गोबांमा जागाव करापसन चलायमानि निनि स्टेट फानो हुंदी सारा त्रिपुरा जे रुलिं रक तंनाय रक निनि एडीसी फानो हुंदी स्टेट फानो हुंदी सब जागाव करापसन बिनि बागै आंओ करापसन बागै आं दिनि आरटीआई रुनानि बाध्यता तो आरटीआई नि आं रिप्लाइ बो मानजाक आं को एक दिन नो आरटीआई नि रिप्लाइ ने आं खुलुमनाय जानो नर्मल मीडिया नि थ्रु तुइना आं खुलुमनाय आनि ओ जागावनो सुइजाक दङ नायदि 11 तारिख 12 मार्च 2023 11 तारिख आं डीएफओ ऑफिसर पूरा सालसानो 12 तारिख मुनु बंकुल फरेस्ट रेंज 13 तारिख मुनु बंकुल फरेस्ट रेंज आं पूरा 10 ता तो 5 ता जुरा आं 13 तारिख मुनु बंकुल फरेस्ट रेंज नाइसिंजात फरेस्ट रकनो ओ जागानि फरेस्ट रेंजर तरणी मोहन रुपिनी अरनि फरेस्टर लरी मोहन त्रिपुरा बर खरंनैबो फिल्ड स्टाफ व फिल्ड थाजाक बरक करे आं बरबाय मालाय नानि होनै ओ आरटीआई नि रिपोर्ट लानानै होनै आं थांजा फियाबा बरक करे ओ जागानि ऑफिस स्टाफ रक बारबाके ऑफिस स्टाफ रक आं कक सलाय दङ आं ओ जागाव दङ बोले भाई के आनो 13 तारिख आं बनो कासबै पिस्तल बखरबो थाबै सिहानो मकनि भिडियो न आनो ऑडियो न आनो भाइरल लंमानो डिलीट खागिनि सका सिहानो जे फानो खलाय दंथो आबो पार्टी नहीं आबो पार्टी नि ऊपर आबो पार्टी से डिसीजन लानाय आं डिसीजन लानाय आं खलाय आं साबोबा जे ओ राजस्त्रीफ्रा आनो सामानि बो सावते काइसा आनो साका सिहानो मकनि एगेन्स्ट आनो लाइव इंटरव्यू रुनानि बागै ते काइसा आं गांकाय आं त्रिपुरा मुथानि बागै लाइव इंटरव्यू रुनानि बागै ओ इंटरव्यू ना आं रुनानि माना खलायरखा आ बागैनो बो आनो तिनि एफआईआर खलायो ते काइसा आं गांकाय बो जे डीएम फान जे फाइमानि ओ जागा सामुंग करप्शन नंमानिनो तै ओ कागज न स्थानबो ओ कागज न नावै बो जे सामुंग खायनाय निनि एमएलए चेयरमैन आयु रंनो बो ब्लैकमेल खाय रांसाना बागै ओ कागज न सानो ताबक आं जुदि ओ कागज न रखा गाय बो केस विथड्रॉल खायनाय को गाका आं नांगिया आं कुनु खायजांमो करि नंगानि केस विथड्रॉल खायना नांगिया फिया बास त्रिपुरा हाई कोर्ट न बो जे खायमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिविजन कोर्ट हाई कोर्ट ओ कोर्ट न बुबाय आं मालायनाय नों जेफ्रु प्रमाण रमिया जे आफ्रुनो आं ननो उसा शिक्षार नाय ते कायसा जे प्रीतम काइबें ते सनब हरमिस काइपें बिनि सनब हरमिस काइपें एंड प्रीतम काइपें बोजे ओ जागाव आंबोनो राजस्त्रीफोरनो रास्ता कासबै पिस्तल तुयै दमकाइमानि बो नुकजाक नै बोजे ओ जागाव एफआईआर बोजे साखियो माने बो बेजाल कलायनाय ओ राजस्त्रीफोरनि सकर राजस्त्रीफोर तो सारा दुनिया कानां पाइका थांगै मालिया बो प्रीतम काइपें बो बेजाल जंजाल कलायनाय बो ओ बोहाय जे फल्स साखि रमानि बागै आबो कुटनो डिसिजन लानाय फियाबा आं लेसि कुटनो मालायनाय बोबाय एन कुटनो बनो उसा सिखारनाय बिनि लगे साबो तंग गोरोंजा आबो आं बरक लागाय दङ बो बसुक जुरा खारै माननाय बसुक जुरा बो बरकनो थकगै माननाय बन आं नायनाय 1 पैसा 1 टाका रां रगलाक बन आं खायसे 1 टाका बो रां रगलाक फिया बन आं मानहानि केसो खिकलायनाय सारा जीवननि बिनि 14 गुस्ति बो ओ एफआईआर नि यगमाया हाइके बन आं रनायबो आं जे एफआईआर खायमाने ओ आं जे मानहानि केसनि आबुन आं बन खायनाय हायसे बो सारा जीवननि बागै सिखामानाय बो बरक बाय नांलाय बो ताबकलाय बो सायमानाय भगवान तंगो जत्तनि बागै भगवान बो नाइसु खाना बनो बो जे बरक थकगै सामां दमगायै ब्लैकमेल खायमां भगवान बो नाइसु खाना माने बिनि पाप पूरा भर्ती अंशका बिनि बागै भगवान बनो शिक्षा रना बागै
स्वयं आनो रैखा हाइसे आं राजस्त्रीपुरानो उसा शिक्षा रनाय बो फियाबा शिक्षा मोननाय बेसि दिन करै नरक मीडिया बो साइ मोननाय हाइसे शिक्षा रनाय केबो बुनो आं शिक्षा रफ्रो केबो बुनो रक्षा खालामना लाखायसे उसा शिक्षा रनाय सारा जीवननि बागै याथेक रोमै खुलुमफानो आं बनते नाकारिया माफ खालाया हाइसे याथेक रोमै खुलुमफानो बन आं माफ खालाया आसे दिन आं त्रिपुरा होनै सिरिं दंखा बिनि लगे जे दंनाय बर रंनोबो साबदान दंदि नरक खायाके आं बाय यगला आं मोसुमो सासिनाय आमबाय बेखौनो सोंदों